javnom prostoru, a to podrazumeva momentalna smena svih članova REM-a. Cerincelor protestatarilor la Belgrad. Hitno ukidanje i emitovanje reality programa i emisija koje promovišu nasilje, agresiju, nemoral, Kanale TV care promovează violența, demisia Remului. Zabrana štampanih medija koji svojim sadržajem promovišu nasilje, agresiju, objavljuju lažne vesti i krše novinarski kodeks. Smena rukovodstva RTS-a zbog emitovanja programa koji afirmišu nasilje. Nacionalizarea televizije publice. Oduzimanje nacionalne frekvencije TV Pinku i TV Happy. TV Pink și TV Happy. Oponentele regimului sârb, progresist. Uitați-vă câtă lume aici. Zahtevamo institucionalnu odgovornost, a to znači smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Glišića. Dimisija ministrului de poliție. Šefa BIA Aleksandra Vulina. Dimisija šefului I usvajanje stavke ministra obrazovanja